Itay pa'y agsapa, ngam awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw, gapot na awanak dito'y balay, inrana na mo tirimwar. Day tanga raw ti kunak, dak kumapalubusan, ngam ipilit na mo't ti kayat na. Ay, awan lat amok di tananang, nabartek tumanin nga agawid day dya ang tao. Sapay kumaro mo day numabartek. Naimbag abigat yun nanang. Kasta mo keng ka anak kaw. Si Mang Pagka ni Dado di rabi ay. Saan mo't nanang? Saan ang nagawid? Jak amo no sa dino tinagturturugan day dya ang tao. Ang lalaki di mo day Dado. Jak amo no anya ti adda iti panunot na nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo tan ti ipapay ti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasen na nanang, talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanon day dya at tao kunak tumot? Nagas ang biyag ko, tinutulong kalakaman. Kasta ti mayat, Dado. Ay, nawaw. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangipagkat tirumpang aramidag, ha? Ay na, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram tarida utap no maperdi manan. Anya manan day Dado. Nagawid ka anabartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madaran. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, pa- Agki daw kayo iti tulongkan ko, ana. Itugot yun ni Junior. Ay, awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan! Tulungan na kami kuma! Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang kaw, nagawid anabartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo, Awa mo nga ron denggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala. Hawagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua pala ang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No, kabaalan niyo asulbarin, sulbarin niyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamagayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartek ngamin ti manugang kaw kitila man ar-aramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Tagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado, nanang. Ay, wan nga ron anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo, nanang. Numero matinted na. Anya? Di ko nanakit no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktakan tayo ida? Ay, no. Talaga mo't dadya ang Kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran, sakbay at tumulong da.
Ay, awan mon, Timyong. Ay, kasang-sangpet ko lang. Ngam kastamot tong ti ipasabat mo, bakit? Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat mo asawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matintad mo kunkwana. Wen tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minlaam mo, bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan apagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. Nukas jay kumamot nga adda aga apa, ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramiden nyaw, boy-boyain nyo lataitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay, nanang. Ay, sus, agindidi ka pailaang dita. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrut ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wen tasaan kayo mat kano nga ganawa? Anya? Mano a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada atakrut kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dading aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsinatandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Awanan tagbaliw. Ay nawaw, kasyang na kumamat bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo ti kasjay, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga no anya mo tinaramid mo kanyak? Please, bakit? Saanan? Diyak kayat ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana po no na ita. Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Panagnakan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimak? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, hasinaw tinangindanon ka ni Mayor. Di mun amon no asino. Aywan gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat dyan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numat nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mo't anak turong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laang met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Ado tayo nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakametan. Naku nampay nanang. Narigat nga agpaisaw no agul uli magtayaw. No agul uli magtayo. Ay awan ang mga no panunutin na husto ti aramidan na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor. Tapno mailintig na tikilo nga aramid na. Kat, anya timbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawanak bakit? Winaraningan nakpay. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko.
Aramidem ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan mo't laang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagaan at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mo't ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga anak kababain ti mabagaan iti takro timyong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmam daytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnusan nga agriray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adak manayin, manang Adela. Ay nawaw, anya manan ti aramidam dito'y pagababangak, Romel. Umayak lang makistambay, manang. Naa, apay, awan trabahom aya? Awan, manang. Kunak man no nag-apply ka. Saan ko ngayon tuloy ta si Madutak? Inton sumarunulat na. Ay sos, saan anasaya at aday taagis istambay latan ti aramidam, ading ko. Italaang mo't manang. Anya nga italaang manan, kat no nag-istambay ka iti mano nga aldaw dito'y boarding house ko, idi napalabas alawas. Di ka madanagan, ta sa anak mo't analaaw. At na trabahok ita. Okay lang, manang. Okay lang no iba tinak ng may sa dito. Ta sa anak mo't nga ubing. Agasamanday ta ginatang mau bakit? Tapno sana sayang tipleti Ay, ibaon mo man ni Romel. Dapay ngamin kargak anabate iti ayan ni Mariconay. Siyaklatan bakit? Awan ni Romel dito balay. Ay nawaw, sa di naman ang tinapananday jaya tao. Jak amaw. Saan mo't nga ro na nagpakada? Ay naapaw, adaman siguro nagistambayan na dita. Kasjay matibiyag akayat na. Tagis istambay lang. Ayawanan, nukas tala akanayon lakay. Iti kasjay nga edad na kat makatulong ko ma. Kumaa, hanggang sa bali magtiin ito na rin na. Kasla, adda kadwam iti kwarto ma, Adela. Ay na, adda friend. Sino nga ito, Chay? Ti boyfriend mo ka di? Ah? Boyfriend mo't asasawam syari. Nihading ko tay jay. Ay? Kung nakit din ti boyfriend mo, ni mo gaya mahading mo. Ay, may manan di na pala sa lawasan ka di? Ay, un nga rod. Pinagbalin na matan at tambayan ti kwarto nga abangak. Kompleto nga mintimakan, kan adda pa'y wifi. Masurunak nga rod, friend. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong.
Ay, narigat lakit di ti maadan iti kabsat nga istambay, friend. Naku nampay, friend. Siyak ti masiksikuran ang makakitkita iti kasjay nga aramidan na. Sige. Sige. Na gusto mat daytan apa nagbuybuyam Romel. Ay, wow. Agawam dito maraytan eh. Asidigan ti kalaban mo. Hoy, Romel! Ha? Nay, ada kang ba't gayam di tamanang? Usto daytan apa nagbuybuyam kunak, rabeen. Awan ka di plano mga agawid, Saan pa'y analpas ti buy-buyahaag Ay, manang? pangasim, Sumapul ka kitday ti pagtrabahuam, tapno saan aday agis istambay ti ubraam. Awan naman nga ron pagtrabahuan. Ado ti mabalin mo apag-aplayan, no talaga akayat mo. Alawanin, agawid akong tapno awanan ti ado asaom. Ay, apo ka. Say-sayangam ti aldaw kadag ti bambanag nga awan matkas-askan na. Anyan tulangan ti masakbayam no kastalaang. Huston ti sermon manang, agawid ak nga runan. Mabiit man laeng, Romel. Apay ka din nanang. Sa dino tinagapwap. Narabian ka man na nagaway. Itayan ni manang Adela. Apay ka di. Ay, Lucas ta, nagistambay ka man na ni tiayan ni manang mo. Mayat ti agistambay jay nanang. Napigsa ti wifi, kan libre ti makan. Anya! No addaak itayan ni manang, awan pagparikutak, tadda amin na masapsapol ko ijay. Ay, nawaw! Agbain ka mo, iti kabsat mo. Ano ko matipagbain kat kabsat kumot da ijay. Mabambanog ni manang mo ngagtrab-trabaho. Idinto asika, relax ka laag. Di mo urayan na maumati kabsat mo kan ka, kunakto manay. Nalpasan tatang, naipastor kontinuang tayo. Nasaya at mait no kasta, tapno saan nga iso paya panunutag. Mapanak manan itayan ni manang Adela. Ay nawaw, ijay manay, mayat tagistambay ijay tatang. Adal samad trabaho ni manang mau. Di mapan ko alaan ti tolbag ti boarding house na. Anya, amok ti pagtrab-trabaho ni manang tatang. Ay una yan ti kasta, Romel. Ngala, ang robot akon. Man ano nga min aya no diti balay kalatan. May mayat nga ron ijay. Libre ti wifi ken makan. No kayat mo ti kasta abiyag. Aggagagot ka. Saan ati nagbanugan ti kabsat mo tinamnamaem. Tadumteng to ti aldaw ama umaken ka. Mangantan, friend. Wen, anya ti drinks mo, tayalaan ka. Saanan, friend? Madimot laeng no innal daw ti soft drinks. Sa bagay, adda puntom, friend. Ay nawaw, niadin mo samot dahi jay, friend. Anya ti aramidan na ditoy? Kita ma, paypayapayan na ka. Umay nang samot manin alaan ti tulbog ti boarding house mo. Ay, una yun day tao. Payapaya ma, ibagam nga isuti umasidag. Ay, plano naman siguro ti mapanagis tambay ijay. Wen nga ron, friend. Kayat namutag dagis tambay iti pag-abangam. Buludok man pa ti tolbag mo manang Adela. Apay, anya man ti aramidam ijay? Di manang mat. Makisignalak laeng. Ay, makapasurun ka talaga. Alamot ten Di ka matanagan, tas sa anak mo tadugyot. Ay, saan aday ta ti pakasurunakken ka? Masurunak launay, taday tamoten agis istambay ti ubraem. Please mo ten manang. Ipabulod mo manan ti tulbag mo. Agsagad ak to, sakbay pamanawag, tapno di mo mat ko na. Ay nawaw, di ka mabisin aya, Romel. Saan pa'y nanang? Na, itaban pa'y. Nanganak itayan ni manang, sakbay ang nagawid ak. Saan nabsugak pa'y? Ay unay kan. Kasta tibiyag akayat mo. Ay, namukla nga sermonan dak. Sana kumapay ang nagawid. At least itayan ni manang, natal na ti aglawlaw. Manaw atawanan nga istambay ka. Di ka masayangan aya. Apay ko maamasayangan ak katagin enjoy ak mat iteraramidag. Ay naapaw. Ay, jak amon na talaga. Numabisin kayo, mangan kayo latan.
Saan man nasyak ti pagpupudutan niyo? Ay, makamu ka madlaangay. Nagrigat ka, kasarsarita. Hello, Romel! Oh, nakaawag gamot manang. Ada ka di masapol mo? Ayan titulbag ko. Aywan, inlumang ko itinangisit na sapatos mo manang. Ay na, naimbag kumamot no sung batam adagos ti awag ko. Pasensya kan manang, kaririing ko lang. Ay unay kan, dandan ni maturugak dito irwar. Sorry nga minan Intun sumaruno, ag-text ka adagos, tapno saanan amasapul nga awagan kapailaang. Romel! Romel! Nay, ada ka mo gayam, adila anak ko. Ni Romel ti gagarak nanang, iso ti kayat ko ang makasarita. Ay nawaw. Hanyat basol jay kabsat mo ay anak ko. Kasanumat nga nanang, nagistambay idi na minsan nga aldaw iti pagababangak. Idi agawidak, inibus na matgayaman ti abastok. Agraman kwarta nga iduldulin ko, kinasayan na. Adnya! Nangibati pa'y iti trabaho. Di namat ko na nga inawan na, tinanganan na. Ay, naglokon da jay atao. Ay na, makapaasar nanang. Kaya't ko apagsasawan day dya tao. Malala, agtugaw ka pa'y anak ko, taurayom jay kabsat mo. No kasta, awan dito'y balay? Awan, rimwar manay. Ay, diya mau no sa dino tinagistambayan na. Ay na, talagang aglablabas day dya kapsat ko nanang. Kanyat araramidam ni ti balay manang. Imayak, takayat ka makasarita, Romel. May papanitan niya. Asino, tinangibagakin ka nga ibusam ti abasto aginatang ko, Ay, kuha manang. Tijak pa'y kayat, kinasayam ti kwarta nga iduldulin ko. Nangibati ka pa'y iti aramidak. Nagdalos ka kumamot sakbay apimanaw ka. Ni manang mat, nakapigpig sa ti sa una. Maibabay inakmot ano mang nagdagiti lumablabas ti kastang ibagbagam. Nukasta ti aramid mo, di ka mapmapan iti ayan ko. Ay nawaw. Ha! Jak kayat nga agis tambay ka iti kwartong abangak. No kayat mo, agabang kamat iti bukod mo a kwarto. Tapno nawaya ka ang mga ramid iti kay kayat mo. Nawatam! Diwan, para day tala abanag nagaduti saom. Ay nawaw ka manang. Sa dino ti papanan nyo tatang. Iti ayan ni manang mo adila. Mapantayo Ngapay ijay. Ay nawaw. Nalipatam ka day nakasangay ni manang mo ita. Aya, agsagana ka. Mapantayo ka na nanang yaw. Nakayulatan tatang. Saan ka day akay kayat mo ti mapan itayan ni manang mau? Iti lang tatang. Saan itan? Anya! Saan ka na sumurot ni Romel? Ay, bayam, no di na kayat ti sumuraw. Ada ka di nagkinaawatan nga gabsat? Kasano mo nga main day tarumel, manang gundaway mo amay sa. Anya? Ti panagis istambay na, iti ayan di manag na, ti makagapaw. Tinakawan na kanupay, di manag na. Ay, saan lang aday ta? Inibus na pa, iti abastaw ni manang na. Isumod lagay, masana na mapan ijay. Uwin tagimura, idi sinirmunan jay kapsat na. Ay nawaw, anya ko matigumuraan na ngay katisumot nagbidot. Oray asino mo't makaungat no kas jay ti bisita. Amok pa'y ijay putot mau. Ada punto ni manang na, angam, paya di na maamires, tibidot na. Nagrigat tuma ta kasarsarita no daduma, ta nagadaw arason na. Friend, saan mo tinngam umay ti kabsat mo dito'y boarding house mo? Diyak mo't nakita, idi kasangay mo. Saan nga imay ngamin nasakit tinakam na kanyak, friend? Anya? Sinirmunak ngamin, idi na minsan, tadyak magustuhan ti inaramid na. Idi kwan, gimurakit din. Ay, bareng makaamiris tulat taa. Bareng friend. Saan mo't lang ang nasayaat, no day talang agis istambay ti ammo ng aramidon, friend. Hay, naku nampay, friend. Husto laang no, sinirmunam. Iti kasta, kat mailintag ti kilo nga aramid na.
Madimot laang ti agul-uli maglatan, friend. Panagkunam ka day ko nasaya at tikastangar aramidam si ka, Romel. Ano ko mabibiyang ngayon ngay? Ay na, mapanan titawan. Ang maging kaita awan pa'y nagbaliwang may. Ay narang mo. Adalata pa na. Pangasan, ornosam tibiyag mo. Anyan tulagan ti panunutan dagiti kalugaran tayaw, tunggal makikita dati kastangar aramidam. Amok tiraramidag. Nakayukid di mo. Awanin na, ang mga no panunutan da, abinaybay anda ka. Oh. Agpanunot ka, tanasa papay anak ko. Di mo urayon ang maisagmak ka sa kagnakaw. Anya nga rudan ti planom ita, Romel. Diyak nga rudan mo talang. Kita am ni manang mau. Agpatakdere ni ti balay na. Wana ta damat urnong na. Nagagit ngamin ngagtrabaho. Sika ngay mag. Kastamlatan nga ingat-ingana. Awan planom amang pasaya at itibiyag mau. Anya kung mamatya mo ka trabaho ngay. Mabalin mo't nga apply ka iti short course no kayat mau. Wano saan, agtisda ka lata, nakaskan manang mau. Kasanumot na dyan tatang. Kasaritam ni manang mau, tayo suti makaamaw no may papaniti kasta banag. Ang mga no kagura nakpailang tatang. Ipaanas mo lata ah. Sigurado adakal ti may tulong na najaykan ka. Anyat ko nam, Romel. Kayat ko ti agenrol iti tesda manang adela. Itaman pa'y. Nauma ako na agis istambay manang. Kaya't kumutan tiyag trabaho. Sigurado ka kade? Ang mga nuinton madamdama kat agbabawi kanto. Saan manang? Sigurado ako. Kat, anya nga'y ti kayat mo nga i-enroll. Panagkunam manang, anya nga tati may bagay kanyak. Ay kat si kaman kit din, no anya ti kapkap na kam. No anya ti kayat mo nga aramidan. Mabit lang, ta ipakitak dagiti mabalin mo apagpilyan, ading ko. Agyamanak manang. Sa bagay, manulang mat nga aldaw ti training. Iso ang masapul alala ingam, tapno maipasamot ti assessment. Kat, kumusta nga'y tilakad mo, ading ko? Positive manang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga'y naplaya? Wan manang. Ay kat congrats ading ko, at damat lang ang pagtrabahwam. Ang minimum lang ti sweldok manang. May mayatan day tangam ti agis istambay kalaang. Sa bagay. Manayunan to day ta ading ko. No ita, ano sampay laang, at dan tulat ta. Wan manang. No hindi pa'y kumaadim nga kiti pamagbagayaw. Ay na, lipato mon tinapalabas. Tinapatag ita kat naka-Ameriskan. Kan ar-aramidam ti kabaalam tapno mapasaya at mo tibiyag mo, ading ko. Ay, nawaw! Saan nga amin a sermon katapno mapabainan tayo? No maminsan, dagita a sermon ti mangilintag iti kilo nga aramid tayo. Iti kasta kat mapasaya at tayo matibiyag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Narabyan ka man, Joyce. Ay, pasensya kan Daniel lakay. Nag-overtime kami ngamin. Ay nawaw, overtime la ka na yun ay. Gagangay na Trabaho nga rod day jay. Nakababain mo't ano saan ko nga aramidan ti trabaho. Ag-resign ka latan. Na sayang mo't no agresign da tao lakay. Sayang tinarugyak. Un atan agpasngay ka. Awan mo tanti oras mo ng trabaho. Ang Tatlong may pamaysam mo't ati atensyon mo kada kami iti anak ta. pagpanunutak pa'y anaimbag lakay. Narigat mo't no agresign na kat pagbabawyak to. Narigatanak nga taan nag-apply ide. Anya ko matipagbabawyam kat addaak mo't ngagtrabaho. Ag-resign ka kit din. Tapno adda mo't lang agluto ka nagdalos di ti balay. Mari Joyce, pudno ka day. Nag-resign ka kanumay. Hay, wan maririka. Nag-resign ako. Ay nawaw. Apay ngay Mare. Sayang mo ti trabaho. Isuma nga minti kayat nila kay kumare. Nang runa pa'y kat dandani akon agpas ngay. Ala, mabalin mo't nga ag-live ka Mare. Ti kayat nila kay ko kat agresign na mare. No saan ko nga aramidan ti kayat na, sigurado nga agapa kami. Ay nawaw. Saan mo takasta ni Daniel? Di saan kayo pa'y nagkalaysa? Nakasingsingput mo't iday. Idi laeng mare. Idi nagsikuga kon. Rimwar meten ti dagas nga ugali na. Ay, narigat na talaga ti agpili iti pakiasawaan, Mare. Adalata dagiti agin sisingpat. Ngam no agden na kayo, rumwaran ti dakas nga ugali da. Ay, wan nga rod mare. Man-mano ti lalaki akas kanila kay mo. Hangam sayang, Mare. Sayang launay. Saan-saan ang nagtrabaho ni Kumarim Joyce bakit? Saanon, Philip Lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Ay, nag-resign ka numay. Anya, sayang mo tano nag-resign. Sayang tinarugyan na. Ay, suka no mo nga minti kayat nila kay na. No, di na kano aramidan ti kayat nila kay na. Ay, aga pa da. Oo, na yan ni Pari Daniel. Di na pampanunutan na mayat ti trabaho ni bakit na. Ay, narigat ti agsasaula kay. Mabalin mo't nga ag-live ni bakit na no ang pasngay. Ay, santay nga amo No niya ti kapanunutan na, DJ at Daniel. Ada ko, Joyce. Nasaya at mata nasapa ka anagawid lakay. Mutoy man ti chinelas ko. Nay, kat no asidagla ang matken ka. Ay nawaw, ada ka nga ro may baon. Anya? Awanon ti ado asaw. Adoy. Nagyamanak. Oh, mangidasar ka matan, iti kananta. Mabisina kon. O sige, ayaban kanto inton makaidasara kon. Aday niyog kaw anatang, Diyos anak kaw. Nay, nagadunday tananang? Ay, nawaw. Ninayunak tamo ka sa pulam ti nasustansya amakan. Ay na, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka, no italaang nga nakaumayak. Hindi pa'y kumalunay sa plano ti agpasyar ang mamaw nga ada kay ti trabaho. Hawanan trabahok nanang. Anytime kat mabalin kayo nga umay. Ti trabaho mo iti sintrungay. Awanin ananang. Nag-resign akon. Aniya, nag-resign ka, kunam. Wen, isumat nga minti kayat nila kay ko nanang. Tapno maipamaysak ka no ti atensyon ko iti pamilyak. Nang runa kat manuabulan laangan agpas ngayak matan. Ay, saus, mabalin mo, nag-live ka. Wen ako mananang. Sana balay, taadamat kit din ni Daniel. Ti kunana kat iso ti agtrabaho. Ay, sapay la kumaa. Matakduran na day ta, anak ko. Oo na yun, Joyce. Ano sam ka di lakay? Saan ang makaturog no kastalaan?
Maturog ang latan ni Salas. Sikat ti makaam mo. Kasanumat ngamin, inuras latan ng isang sangit ta anak mo. Madi nga rod tirik nana, di mo maawatan day ta aya. Kasanuak nga raw, nga da trabaho na itong bigat. Tapno awanan ti adu asaom, mapankalatan ijay salas. Ay nawaw, matnag pa lang amin. Makaparurot ti kastoy. Bigbigatan anapudot ti ulom si ka Daniel. Apay ka di aya. Agtal ka man si ka, Joyce. Kita manapudot ti ulo kita. Di mo mat nga rod ibaga no anya ti makagapo. Sakla ka na yun ang ti mabambanog. Anyat kunam. Tapno ibagakin ka, nabanluga kon iti katatrabaho. Agrik-reklamo ka kaday ah? Hindi mo ngamin amot pagdaldala na kita ka. Saan lang asika ti mabambannog Daniel? No awan may tulong mo, nasaysaya at no agulimag kalatan. No agsasao ka, kaslaawan sir-serbik iti imatang mo ah. Nasurok dua atawanan nga agan anusak iti kasta pa nagsasaom kanyak Daniel. Ano naman? Awan may tultulong mo kanya. Nalipatam samet asika tinangibaga nga agrisaynak. Sika tinangipilit nga agikatak iti trabahok. Takunam akabaalam mati agtrabaho. Ngam anya nga ita. Ha, jak maawatan ti kasta nga ugalim Daniel. Kumusta ka, Mari Joyce? Ay, maistresak nga rod mare. Ay, nawaw. Apay, ada ka di parikot? Kanayon langan anapudot ti ulo ni Daniel kanyak mare. Ala, iti anya ka nung mataga po. Jakman amo mare. Uray simple aba naglaang, kasta unay ti unget na. Ala, nalabos mo ti kasta, Mare. Ay, uwan nga ron mare. Manumat ti tawan ti anak mi. Ngam aging ga ita, awan latamot nagbaliwan na mare. Nalipatan na samet nga isu tinangibaga nga agrisaynak iti trabahok idi. Ay, sos, ikamkit di iti pagnakman na, Mare, marmarwam. Hay, panagkunakat saanan nga epektibo ti kastaken kwa na mare. No agsasao kat kaslaawan sirsirbik ken kwa na. Panagkunakat nasaysaya at no panawak latan. Ay ko, sika Mare. Sika ti makaamo iti mapaspasamak iti uneg ti pagtaengan nyo. No, anya ti amo mapagsayaatan nyo iti anak mo, ay ko, isulatan na ti aramido, Mare. Adda aklaeng ditoy amang suportaken ka. Itay paya makadlawak pari Daniel. Makadlawitan niya, pari Philip. At dan samat, parikot mo, pare. Masiksikuran nga ron, pare. Masiksikuran itay. Basta, nadagsan ti bakbaklaya kita, pare. Isumad lang ay makanayo na napudot ti ulom, Huwag, pare. Makaumamat nga minudad duma. Alnyat makauma, pare. Basta, naibaga, sigurado adi nakmat lamawatan. Ay nawaw, kaslasan damot nga agam ammo no kasta, pare. Nagtrabaho na kitin, pare. Di tan pagsaritaan, di may papanitid ay abanag. No sinaan ni Mari Joyce day a Daniel ay saan akong amas daaw. Ay nawaw, apaya kastamot tanti bagbagam rika bakit. Ay kuwan ta aglablabos mo gayam day at taaw lakay. Ada ka di inaramid na ka ni bakit na? Ay na, pagpupudutan na ka nung nga rod ni bakit na, feeling boss ka no, ije balayda. No agsasao kat kaslawan sir-serbi ni bakit na. Anya, Wen, iso tinangibaga nga agresign ni bakit na. Ita, agrek-reklamo ka no. ay, nagilokon na dya pari Daniel. Agar-aramid nga raw. Kasaritak to manintong bigat. Aywan alakay, bagbagaam. No, ipangag na ka. Agam no di na amot mabagbagaan, ay, bay amlatan lakay. Oh, i-budget mo, Mag. Ay nawaw, umanay ayamat ti sangaribo. Kat no naibusan ti bagas Daniel. Naitalangan, tinabati akwartak. Anya? Noan niya ti adda, iso ti i-budget mo. Huwag kaya, at yung tinabati ang fried chicken. Isulatan ti sidan tayo iti anak ta. Iti kastakat makatipid tayo. Naa,
Si kapay lang ti adaganas na nga agsaoy ti kasta kanya? Siya ti mabambanog nagtrabaho. Iso di kagbalin na demanding dita. Tapno ibagakken ka, si ka tinang ibagang agrisaynak. Ita, agreklamo ka akasta. Antal nga ka man. No kastoy matla ka na yon, pumanaw kamilangan iti anak ta. Kabaalak ti agtrabaho para iti bagik. Pagan anok ngay takwartam. Ay, unay kayo mutan. Panaknakak akabaalak abyagan ti bagik kan ti anak ko. Nga oray awan ti tulong day a Daniel nanang. Ay, saus. Apay, saan ka di ang maala day tay? Tinasaya, tasaritaan. Ay nawaw, saanan nanang. Naibusan ti pasensyak para kinkwana. Kasano nga rodan ti anak yaw? Kan pagtrabawam ko ba ka nabayag mo tayo na nag-resign ka? Aga brudak nanang. Anya? Aga brudak tapno makaurnungak. Jak kayat ti agbalin a martir para iti dayja a Daniel. Jak lakit di maanusan ti kasdi a klase ti asawa nanang. Aga-abroad ka gayam. Wen, pudno ti indanon dakin ka. Apay? Mabalin mo't nga urnusan ta ti parikot iti nagbatan ta. Bakit? Ay nawaw, awanan Daniel. Nabayagan a dinadaal mo. Di bakit mo't baliwa ko ti kas niyang ugalik. Saan akon nga gisawang iti pagsakitan tinakam mo. Saanan? Nakapangedeng akon kat saanan nga agbaliw dayta. Kasano nga rodan ti anak ta? Sino ti mga sikaso ken kuana? Adamot ni nanang, iso ti pangitalkak iti anak ta. Jak kayat ti agbalin a martir, Daniel. Saan ko nga isugal ti biyag kan masakbayak iti lalaki akasken ka. Nagamrod mat gaya man ni Joyce, paray. Wan, paray? Awan nga roda na, paray. Pinanawan na kan. Desisyon na mat na dyan. Saan ko mat ngayon baon nga agabrod? Nagabrod, kapoy taramid mo. Sana nasaya at ngan anderam ti asawam, pare. No nakatumpong kay ti babae anatured, kan sana martir, talaga panawan na ka. Sa balay ti panawan ni taan, pare. Anya? Adda na ti babae anatutured, kasi ti asawam. Medyo madanagan ak nga ron, pare. Kasano langan, amuna iti abroad. Kasano aklangan. No nagsingsingpet ka lang kuma. Saan ka kumangagparikot ita, pare? Ang manyangay, kahit nasakit mo't ngamin ti panagsasaw mi asawa mi dagdenden na kayo, pay. Imawawag ka din ni Diyos kada kayo, nanang? Unmait. Apay ka day. Kumusta ka no, ti kasasaan na di abroad? No kasta nga agsasarita kami ka madlaw ang naragsak mait. Ang mga nada na amu na ichay. Ha? Anyat ko nam, Daniel. Amangan ko naknot sa bali amang parparagsakin ko na ichay, nanang. Ay nawaw! Tila mapampanunot mo, mait. No da kayo ti salbsudag. Okay lang ka day, ang makiasawa man na ni Joyce, iti sa bali. No may papan iti dayta abanag. Ni Joyce, ti agdesisyon. Sana gapaw ta konsentidura nga ina. Gapaw, ta isula ang ti makaamaw, no anyaman, ti nagdalanan na, kabayatan ti panagdindin na yaw. Manang, Masino ako mga yamang ibagay ti rumbang nga ramidon na. Kung saan mo asyak, tinakapadas kadagiti nagdalanan na. No, kasapulan na pagsaritaan yaw, ti may papaniti day tabanag. Aramidon yaw, anak ko. Joyce? Nay, unay kan mare. Kasla naklaat kamat ang nakakita kanya. Dakal tinagbaliwa, mare. Dua taon mula ang ijay abroad ng... Allah!
Kasta talaga, mare. Uray mabambannog ka iti trabaho no awan ti asawa asakit iti ulo. Saan ka amalo siyang? Gayam, chocolate para ken ka, mare. Allah! Agyaman ako na'y amare. Agad, anya ngayon ti plano. Agsubli ka pa ije abroad. Aywan, amare. Agtrabaho ak iti duwapay atawan. Allah, kaya't kumuti agabroad, mare. Ha mga no di nakapalubusan ti asawa, mare. Nipilip pa iti kunam. Sigurado nga manugot da ijay, mare. Nangruna pa'y ka para mo lang mo ti pagsayaatan ti pamilya, may. Ay kat pagsaritaan nyo pa'y anaimbag ka nila kay mo, amare. Saan anala ka ti agabroad? Nag-awid ka mo't kaya man. Nagbakasyon laang. Hindi mo mo't imbagbag ang agawid ka gaya mita. Iti anya kumaaga po, ngay pakaamok pa'y laang ken kati may papan iti panagawid ko. Gaputa siya ti asawam. Tumal na ka man, Daniel. Ay nawaw, saan kumamot ang kasta? Bakit? Ti ko nam siguro kat makontrol na kanya. Ti ko nam kadi kat ipalubos ko abad da kamanan ti kinataok. Saanan, Daniel? Saan akong ngagsubli iti sitwasyon na kasjay? Kasyang na kumamot. Bakit? Idi awan ti trabahok, inparupam nga awan sirsirbik nga asawa. Nagado ang nagsasakit abalikas mo. Jak ipalubos ang mapasamak maninday ta, Daniel. Bakit? Agbalbaliw ako. Panunutak pa'y anaimbag. Narigat lakit di ti mailawlawan manan. Ay, anya nga raw ti maramidan tayo. No kasta ti desisyon na. Kasanon ti anak minanan. Uray saan kayo ngagdenden na? Mayat latamot ti biyag ti anak yaw. Tidna patag kat saan yaw, abaybay-an ti anak yaw. No magkiasawa ngayon ni Joyce iti sabari. Ay, panagkunak kat awan day tay ti plano na. Nariga mo lang no, pilitom jay tao. Saan kay ngagbali na naragsak no, kasta lang anak ka. Urayom latan no kaanaw, mapagawan na ka. Nanang, Awan, sir-serbi ti kumplito a pamilya, no awan, ti respeto yaw, iti tunggal maysa. Tilang anak yaw, ti kaasay. Nay, ulitak manay na. Urayam, no kaanaw ang mapakawan na ka ti asawam. huwan nanan. Pagadalam dayta, taintun sumarunaw, di ka aglablabas. Ay nawaw! Respetuam ti asawam tapno agtalinaet ti ragsak ti pamilyayo. No nabannog ka, aginanaka. Di ka agdarasudos. Di ka mangisawang iti makapasair a balikas. Tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O sige, awagan naktulat no saan ka busy, wan. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Ay da, naggana sin no kastoy akanayon. Kaslabalasang akmanan iti panagriknak. Anyat ko na yun, hanang. Ah, nay,
Nagawid ka maggaya min Aileen anak ko. Itay pa'y nanang. Asino di kinasarita yung iti cellphone nyo? Ay kwa? Ni uncle mo day jay. Asino nga uncle ko? Ni uncle mo nga day jay abroad imawag kanyak. Kasla agul-ulbod kayo, mat nanang. Ay nawaw, saan apay ko mga agulbudak ngay. Amangan mat Ay no. punulaan kan. Kamali ti pampanunutang maipapan kanyak. Apay nga rod a defensive kayo. Wen ata awang magdakas nga aramidag. Amok asabali man nga minan ti pampanunutam dita. Lodanak man mariis ka. Ay nawaw. Kanayon mo ngagpalod ka, Marisimang. Asinaw ti katetex mo, aya. Ay kwa, si kaki di mo. Awan, agpaludak laeng. Di ka naglibak, Maray. Idi pa'y napalabas a bulan a madlaw ka, Maray. Sige, ibagak keng ka, ngam sikrito talaeng Anyat ibagam aya, Maray. Busy ak iti boyfriend ko, Maray. Aday ubing a boyfriend ko. Ibaga kong tap na among. Anya? Naambok iti Facebook, Maray. Taga ano, Mag? Saan tayo akalugaran? Taga Manila ka dumay. Ay, unay kan, Maray. Amangan mo nululukon na kalaang. Saan ba siguro, Maray? Nay, kita Maray. Ado tinangag ko a drama may papan iti kakastabanag. Love is scam kunada, Maray. Love is scam nga ibagbagap, Maray. Saan nga scammer ni Roberto, anya? Kumusta ka matan dita Manila, Roberto? Agparikutak nga ron si Mang. Ay nawaw, apay may? Ada ka di parikot mau? Anda nga ron. Anya ti parikot mo aya. Ibagam tadum ngegak. Ken amangan no matulungan ka. Awanan ti pagtrabahoak. Kasano nga awanan? Nabangkrap nga ron. Awanan ti gatang ko iti karag dito. Kasano akpaya dita? Ay, kaasi ka maggayam ano kasta? Wan nga ron. Awanan na pangalagi ti karag. Amangan no at extra kwartam dita. Pabulutan na kumapay. Manuti ka sa pulam aya. Sika ano manuti may pabulod mo kanyak. Kasano ang maipawit ko kang kangay? Isend mo latan iti Gcash Jak mo amo no anya day ta Gcash. Agpatulong ka karag iti amam. Talaga nga minagipit na tao ita. Bayan agtumot lang. Sige, urayam nga raw ta ipasin ko. Kaasi ka mo'y. Busy ka day, Aileen anak ko. Saan mo tunay, nanang? Apay ka di? Adala ko masalod-sodek keng ka. Ay nawaw, ibagayo latan no anya day nanang. Kaano nga ta nga agpawit ni manong mo adines? Ay, day tatijak ka mo, nanang. I-message mo man anak ko? Ay nawaw, mabalin mo't nga i-text yun ni Manong. Si kalatan sigurado asalod-soden naman no pangusarak iti kwarta. Pangusaran nyo ngamin iti kwarta, aya. May saka, Mike. Basta ka sa pulak ti kwarta ita. Hello, Manong. Adda ka din ni nanang dita? Awan pa'y, di pa'y mo't nagawid, Manong. Ay nawaw. Sa dino, tinapanan na. Adda iti ayan ti kumari na. Salsalud-suden na nga rod, no kaano-kano ang makapawit ka iti kwarta. Inton bigat pa ilang ating ko. Pasensya kayon. Naladaw, tatangamin ng usarak iti kwarta. Okay lang, Manong. Saan kami matkit di nga agbisbisin kininanang tadamot sweldok agastusan me. Si Kanti makamo amang ipalawag ka ni nanang, ading. Kapilitan, Manong. Di namot ngamin kayat ti agtext ken ka. Masapul ka no asya. Adto yun ti kwartayo nga impawit ni Manong, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kitaan nyo mat ngamin, Saan atila pangigas-gastusan nyo, tapno saan asayang ti kwarta. Amuyo mat anarigat ti trabaho ni Manong ije abroad. Wait, ambok data. Saan abasapul nga ibagam? Palagi plaeng, nanang. Ditakan, tadapay papanak. Ay nawaw, sa dino mat, nanang. Iti ayan ti kumarik Ijayak manan nga agtambay. Mayat ijay ta prisko ti angin.
Anya? Nay, sa dino tinagapwa marisimang. Iti istor da biren ngam awang magayam tao ijay. Kasar ka no ti kaanakan na itamaray. Isu mo ilagayam ang nakarikap ti istor da. Anya ti masapul mo kenkwana aya. Agpaji kasak kumangam awan damay. Amangan kunak no ada jikas mo di tamaray. Agpakas inak kumataisin ko ti kwarta abulbuludan ni Roberto. Ay nawaw, pangaasim amaray, di ka agpalukaw. Agpaloko man nga ibagbagam maray. Kasamay. Apay nga rod nga ikam iti kwarta day ja Roberto. Sukatan ng tumulaang maray. Ay namaray, awan lat amok dita. Di kag dengdengeg iti drama aya. Adaw dagiti babakit amabikbiktima iti love scam. Iso nga aganad ka maray. Relax ka lang ka di maray. Saan dak alukwan ni Roberto niya? Sa bali ni Roberto. Alaman nga raw maray. Ibagam kun kuan na tagawid dito'y lugar tayaw. No talaga nga ay ayaten na ka. Narigat ti mabiktima iti love scam maray. Mga no pagbabawyam to dayta. At tuyen ti gatgatangam amantika ay lay nakaw. Agyaman naklaw na nana. Ay, addaman gayam kayat ko asaludsuden nana. Anya dayta nakaw. Amuyo ka din no asino ti katetex ni nanang? Ha? Kanayon ngamin ati cellphone na ti dumdumugan na. Saan laang aday ta? Nalakapay ama ibus ti kwartang ipawpawit ni Manong Dennis para kan kuana. Ay kuana kong. No adda amuyo nana, ibagayo kumakada kami. Di mi kayat ama isagmak ni nanang ni. Mala, ibagak ti amaw. Ngam di mo ibagbaga asyak tinangidanon kan ka, Una na, secret na naang. Nainlab ni nanang yaw iso akas tiyay. Adda ubing a boyfriend na, kat iso tik ikan na iti kwarta. Anya? Adda ka magaya man, Aileen anak ko. Muto yung tamantika tamangigisaak itinatang. Agpudno kayo man kanyak nanang. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan. Adda kanumot ubing a boyfriend nyo. Nay, asino mo tinakadamagam iti kasta? Basta, adda nang ibaga kanyak. Isu ka di ti makagapon no apay analaka ama ibus ti kwarta nga ipawpawit ni Manong Dennis kada kayo? Ay, kwa. Pang-asi yung ananang, di kay agpaluko. Di yung sayangan ti kwarta nagbanugan ni Manong. Ay ayatek ni Roberto. Manu atawon mo ten abaluak. Dakas ka di ayan o agayatak manan. Saan adakas? Ngumpilin nyo kumamot at ilalaki apudno amang ipatpatag kada kayo. Nupudno man nga ay ayatin na kayo ti boyfriend nyo nga ibagbagayo. Alaman nga rod, ibagayo, taagawid dito'y balay. Traidor ka magmaris ka? Nay, asino ti traidor maray. Sika! Ay nawaw, di ka maawatan maray. Amaw kasi ka nagpulong iti anak ko kay. Nay, di kag pabaso lakas taa. Sika lang mati nang ibagak iti sikrito. Awanan sa balay. Sika lang. Iso nga amuklatan asikati nang idanon ka ni Aileen. Anya? Manipon ita. Prinsip ubertan. Kagurgura kalaunay iska. Agyaman nak ta inawagan ng Manong Dennis. Apay ganayadin ko, Adda na patid nga ibagakan ka. May papankin ni nanang. makapadanag ka man. Adda boyfriend ni nanang Manong. Anya, boyfriend ko na. Wun, ubing ka no. Ipawpawitan na pa'y iti kwarta. Asino mo't na italalaki? Ay, day tatijak amo. Binagaak ni nanang. No talaga mo't lang nga ay ayatan day a boyfriend na. Agawid dito'y balay. Ngamawan mo't nga agpakita, aging gaita. Kasaritak man ni nanang? Awan dito'y balay Manong. Rimwar manen. Kontrolam latan ti itad mo nga allowance na. Tapno awan maitad na akwarta iti boyfriend na kuno Manong. Magbagam ni nanang dita Abangan mo't ni scammer na italalaki. Wan Manong, inaldaw mo't ket di apalpalagipak. Ngam no daduma, sumungbat. Ay ayatan da ka nung titunggal maysa.
Pasensya kan, Roberto. Kasano nga rudan da ita? Awan pa'y maipawit ko a kwarta kang ka. Ikat ipamuspo sama. Nagkariga kanyak sa ita, di maramidan. Awan nga rudan. Saan mutan amang ipawit ti anak ko nga OFW? Nya ka na ya. Numasapol nga umutang kapailang, aramidam. Gumura da nga rud kanyak. Ay ayatan na kaniwan, no? Mala, mabitla ang tagdiskitarak tapno awanan ti adu asaom. Awanan maipawit ko. Dakkelan ti utang ko dito eh. Katsika, di mo pa'y binayadan dagiti binulod mo a kwarta kanyak. Agwinaswas talatan. Nay, apay ngay akas tamot ti bagbagam. Kasano ngay dagiti utang mo kanyak. Sardengan na kon, nawatam. Di ka makaawat mat. No umutang akmanain, awanan mailumlumak mat iti utang. Bayadan pa'y nga umuna dagiti inut utang mo a kwarta. Roberto! Roberto! Awanan, inidip na matang ti cellphone na. Ay, kasano pa yan ang makabayad ak iti utang ko no kastoy laeng. Pudno ka din, nanang. Imutang kayo kin ni Suset. Ha? Naranaak ijay paradaan itay. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga inutang nyo kankwana. Kat saan kayo mat nga agas-gastos dito'y balay. Ay, kwa nga min anak ko. Di yu ibaga nga imutang kayo para iti boyfriend nyo nga ubeng. Nailaw anak ko. Nagkarimo nga min kanyak abayadan na. Patpatyan nyo mat. Iti kasta nga idadyo kat agpalpaluko kayo iti ubeng. Saan ko nga gagara, anak ko? Nagayatak laang may kamali ka di ayat ti agayat. Kamali ano pa kaisagmakam. Ay nananang, agpanunot kayo kumaan na imbag. Kunaklakit din no imbreak yu day ja Roberto. Saan mat kayam? Ala, itay yu ti number na tasyak ti makisarita ken kuana. Awanan manong, naurnungan ti utang ni nanang ditoy. Kasano na urno nga din ko? Taimot utang para iti boyfriend na kuno. Impadas ko nga inawagan, ngam saan matan ama kontak ti loko. Anya? Diyak amo no anya ti adday ti kapanunutan ni nanang. Ayan yan ni nanang. Agar-arami di ti pagparikutan na. Ay naku nampay manong. Manoaya ti utang na dita. Medyo dakkel matan Isend ko ti listaan ken katapno makitam. Oo na yan ni nanang. Kaslasan ngagpampanunot. Ti amok ket awandan iti dayja a Roberto. Tagayam inlimod ni nanang. Anya nga ita. Dandan ni mailumlum iti utang gapu iti kalukwan na. Anyat masapul mo maray. Kunak man no kagurguran na. Pasensya kan kadag iti dakas ada isaw-sawang ko kang ka, mariis ka. Husto kayo. Darigat ti agtalag iti sabali a tao. Nangruna no santay nga amaw. Wanmat nga main maray. Oray to pa'y dagiti am-am mo tayaw. Kat saan ang mapagtalkan no daduma. Awanan maray. Naurnungan ti utang ko. Impasubunak day di a Roberto. Siyakmo't, utu-utuak. Anya ngay ita, siyakmo't laang ti agparikaut. Dayta, ti bagbagaken ka idi maray. Adumot tinangag tayo a drama may papan kadagita a love scam. Gamno apay an na-scam ka pay lang. Wanda ata yung paggarub ko anapudno ni Roberto kanyak paray. Masapol pay lang ang mapasamaken ka sakbay nga agnakam ka. Angam kasta talaga. No daduma ket narigat ngamin ti mamati no saan pay anapadasan. Pasensya kan, Dinis anak ko. Kasano nga roda na makabayad kayo iti utang iyo. Awan mat nga rod kwartayo. Jak amaw anak ko. Imbes nga igatang yu ti masapsapul yu ti kwarta nga itid ko. Saanan ta pagbayad yu lakad nga rod iti utang yaw. Day tanga raw ti bidot ko anak ko.
Luapay ngamin na nagtalag kayo adagos. Kat saan nyo pa'y mat na nakikita di tao? Kaya't kulaang may't amarik na ti kunada nga ayat. Mano atawanan abaluak. Una, ngampilyan nyo kuma di katawunan nyo. Kan lumabalin, di kumaamam mo tayo. Kas kumakan Tata Norman. Anya, Nasingpot mo't ni Tata Norman kay. Kan at least makasigurado tayo. Asan ni scammer tayo. dinakman angawan si ka, Dines. Nalpasan, fully paid amin ang dagiti utang yun, nanang. Ay, agyaman naklaunay, Aileen. Di yun ulitan ti kasding inaramid nyo. Ginurayo pa'y ni nanais ka, idi impulong na kayo. Jak ni damdama alukwanak dahi a Roberto anak ko. Pag nakman nyo dahi nanang, saan nagaputa nag-I love you kada kayo, kat patsin nyo matun. Adu dagiti manang guntaway at tao ita. Iso apang nga asiyo tadi kay agpaluko. Wain anak ko. No kayat yu ti makiasawa manen, ni Tata Norman latan. Apay nga umadayo kayo pa'y lang amin. Agpada kayo matkan manong mau. Ay nananang, secured kayo kan Tata Norman. Nalawat ti dagaday jay abaak. Sanan, abangan no panunutin na at idagana ti kayat ka. Ala, adda kada kayo day tananang. Ang pang-asiyo laang tadi kay agpaluko manan. Ay, nawaw! Di ka agtalak iti tao asaan mo nga amam mo, nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Ngamin, itapanawan, adu dagiti tao amanang gundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nalawa mo't gayam ti parangan ti bus mo, Manang Estela. Iso an nalawa mo ti daldalosak. O, kitaom ti balayda. Dakkel siga. Kasla mansyon, Manang. Una, iso akanayon mo't amabanuga. Ngam okay lang, tanasingpot damat kanya. Okay lang ka nakwadang ag cellphone ka? Wen, day off ko mat ita. Sa anak lang arimorta masaduta. Di adda iti among mo di tama nang. Awan mat kit de. Adda na pananda. Sika ngay Manang. Kaano nga gawid ka dito Pinas? Ay nawaw, awan pa'y mat urnong ko ading ko. Kan saan pa'y analpas ti balay ko. Numalpas, agawid ka. Wen, agurnungak laang iti pagpuunak. Narigat mo't laang ngamin ti trabaho dito eh. Nga mayat ti pasweldo da. Una, mayat nga agpaiso, ngambanog kan iliw iti pamilya mo't ti kalaban. Sige ading ko agpakada akon, aginanaak man pa'y. Okay Manang, agan anad ka dita abroad. Agasam man, Roel. Ay nawaw, tiyan niya, bakit? May sa oras sa ti video kulyokin manang mo, Estela. Tay talang manan, bakit? Anya nga'y tinagsaritaan niyo. Ni bakit mat kaslaawan nangag na? Agawidan ni manang mau. Agurnong kanopay iti pagpuunan na. Nasaya at mo nga ron no kasta. Saan pa'y mo't analpas ti balay na? Saan mo ngamin at tuloy-tuloy ti panagtrabaho dagiti trabahador na? Kurang ngamin ti budget na, isa masapol nga in-inot, bakit?
Apay ngamin nga agpatakder iti dakkel abalay no kurang magayam ti budget na. Anyat ko ng bakit? Ah, ay kwa, awan lakay. Lawan kon. Oh, idulin mo, Marisa. Anya day ta? At the chocolate, sabon, kan dumapay. Para kada kayo karagiti ubing. Ay nawaw, nangalaan mo kadagita. Impawit ni Manang Stella. Sa anak mo adumaw dawat kang kwanakat. Siyempre, malagip na kayo latamot uray saan kayong agdawat. Kas jaymat ni Manang, uray saan mo adawatan, no isot ti addaan, kat malagip na ti mangtag. Nalpasan ti balay mo, hindi pa napalabas sa bulan, Manang Stella. Nakitak nga rod dagiti ladawan nga insend mo, Ruel, ading ko. Anya nga rudan ti plano, Manang. Di agawid ka. Wala, agforgudak meten di tapinas, ading ko. Ay nawaw, punlo ka ni Manang. Wen, nalpas meten ti balay ko, kan adamat basit urnong ko. Umdas met siguro day giant. Kaano nga ro ti panagawid mo? Talo abulan laangan kat malpasan ti kontrata. Nasayat mo ito kasta, Manang. Kailiw na kamutan ni Tatang. Pudno ka di tinadamag ko, Ruel lakay. Anya tinadamag mo bakit? Agawid ka numot ni Manang mo Estela. Manang Estela ko namot Manang mula nga. Ay nawo, apay kastamot tan bakit? Naa, ti saludsod ko ti sung batam. Agawid ka day. Uy, nagawid din. Talo abulan langan ti mauray. Kasta. Ngam awan pagdanagam. Ngamin, saan adito'y balay ti pagnaadan na, tadamot tan bukod na abalay. Okay. Day talaan ti kayat ko amamuan. Ditakan, tada pa'y nasken nga aramidag. Si Mang Puton ti ipag ko. Agin si cellphone nakmat ditoy. Taurayak nga iso ti umuna makisarita kanyak. Kamaudyanan na, simang putak matlaangan dito'y balay. Ay, makabanog tagbiyahe. Oh, kumusta kayo matan dito'y? Ipag Marisa. Ah, nasaya at latamot. Mayat ta sunglass mo Protection ti mata ipag. Nakapurok-puro makanumot. Kun nagado ti alahas na. Ay nawaw. Nalipatan nan samot akos-kos kubita ti trabaho na iti abroad. Oo, apay kasta ti panagkitam kanyak ipag. From head to toe, mate. Kasta manin ti panagisam mo. Ada ka di parikot? Awan ipag. Magustuak laang ti kasta pa nagbadbadom kan itsuram. Bagay mo launay. Kaanaw ti house blessings, tila anak ka. Awan pa'y nga rod baboy, tatang. Isu nga raod nga agsalsalod surak. No adam amo yung adda baboy na, tulungan dakman nga birok, tatang. Diyay ko makabailak abayadan atap no jak makautang. Adda baboy ni Nanang Bitay. Mano kanungay? Depende no anya asay stipilyam. Mabalin nga taama kita, tatang. Mabalin mait, mapankalata itayan da. Adda nga ta ni Nana Betty ijay balay da ita. Wain, pinanawak iti balay da itay. Madama apakpakanin na nagiti tarakin na. Mapanak man nga rod tapno makapagsarita kami, tatang. Wada, tapno malpas mutan da ita house blessing. Nagawid gaya mo ni ipag mong Estela, Marisa, nakaw. Unma nga minanang, apay ka day. Nasalaw ko di tadalan idi na minsan. Ay na, dakkel tinagbaliwan na sika. Ay nawaw. Magusto ak launay ti purma na anak ka. Kano saan ana ibagay kan kwa na nanang. Bagay ng tupay. Oho. Pudnumat. At dapay alahas na. Nagmamayat dagiti kawas na sika. Kano kuskus kubita ti trabaho na di abroad. Anya ko maita, no babaunan laang ijay abroad. Ti bagbaga ket mayat ti purmana. No syakla amay sa, nagalas ti kasjay nanang. Anya!
Naimbaglaan, ta nakaumay kayo, ipag Marisa. Un ata inyayab yumat. Ni tatangay. Madamang agdigdigos. Imo na kami laang tatumulong kami kanaw. Mayat takwintas kan iring mo Unay kan ipag. Day tapay laang mat tinadlaw mo. Pudno ka di dayta. Pudnaw abalitaw. Saan ipag? Imitation laang. Ngamayat matket diti quality na. Aya, kunak ano pudno abalitok dayta. Saan? Ginatang kumatlaang ijay abroad. Ngam saan apod no abalitok dagiti makitkitam ipag. Kanayon kanumo nga isusuot na. Saan mo gayam apud no abalitok? Ay nawaw, para talaga. Napauli magkamot ipag. Ada ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay, awan ipag. Adala na lagip ko. Panawan ka pa dito, tatumulong ak nga aglutaw. Nalawa mo't gayam ti pwesto manan. Iso ananginamot ti abang. Kumusta mo't ngay? Adamot lang customer mo. At damot kit di. Gusto atap no sulit ti abang abay bayadam. Bareng manayunan kumapay. Mala, agtugaw ka pa'y man kit di. Tada na patag ngay bagakan ka. Anya ray tama na. Ay naading ko, istoryaan nakanumo ni bakit mo kadagiti kalugaran tayo. Anya? Iso ti indanon da kanya. Agraman pa nagbadbadok, kandagiti alahas ko asaan abalitok, mapanis istoryaan. Ni, tsak amo ti may papanito day sa abanag, manang. Kasaritan man ni bakit mo. Ibagam ano adda parikot na kanya, siyak ti kasarita na. Saan kat aday tamangi marmarites kanyak ti paglaingan na. Kontrabida nga ipag. Ada na amuak maipapan kan istila nanang. Ay nawaw, mangrugi ka man ako na kun Marisa. Dumngag kayo anaimbag nanang. Dinakman iramraman kadagiti kalukwam. Hinton madamdama, guraan nakti pagmaw. Maipapan kadagiti alahas na ti istoryaak nanang. Saan gayam apudno abalitok dagijay? Anya, Dayta ti pudno. Isu amis mo tinang ibaga saan abalitok dagiti alahas nga isusuot na. Amangan kunak no agraman dagiti bado na kat naggapo iti ukay. anya kumaita, no saan apod no abalitok ti alahas na. Kan naggapo iti ukay ti bado na. Adda ka di parikaw. Kasanaw kat ipaspasikat na ngamin nanang. Saan mo't aparam magjay ipag mo? Amangan no ikam man lang aminon iti dakas akay papanan dagiti makitkitam. Wano saan? Amangan no umapal ka kankwana, iso akasta. Ay naanak ko, panunutam mo'ten aparam magjay tao. Istoryaam kanumat ni Manang Stella, bakit? Istoryan! Isumat ti kunana. Awan mo't amok ang nagapaan nyo. Pagbalinin naman ngaminin nga isyo amin amangag na. Amangan mo si kamot, ti ayan ti parikot. Nasayaat mo't ti kabsat ko ken ka. Alia, kanunungam ti kabsat mo. Ay nabaw, awan kanunungak. No asino ti nagbidot, isulang ti bagbagaak. Amok daytan, no awan na sayat nga ibagam, pangaasim, tadinak rengrengan, Ruel. Umayak man, Stella, anak kaw. Anyat masapulyo tatang. Manmanubat ngaminan nga umay ka ijay balay. Tadda ti manugang yu ijay tatang. Ay nawaw, alya ko maitan no adal ni Marisa ijay. Hey, kagurak launay dayja ababai tatang. Alya, apay maid, ada ka di diyo nagkinaawatan. Makapasarmat ngamin, tila istoryaan na. Amin amaamon na may papankanyak kat istoryaan na. Apay matakas ta. Makatawanan nga agul uli makaktatang. Awan amok abasol ko kankwana. Ngamno apay anaputo ti dara na kanya. Nakababain ka, Marisa. Ninanang mo't. Ay nawaw, idi pa'y may sa atawon a binagbagan ka. Ngam awan mo't ipangag mo. Apay ayan nanang, anya man ang tibasol ko. Agbain ka mo't sardengam timang padpadakas iti ipagmaw. Saan apam madakas ti istoryaak nanang?
Pudno dagi jay. Apal mo ki di day taken ko na. Pangaasim te respetum ti padam atao. Saan aga po taadda na amam kat istorya umutan iti sabalay. Laglagi pom abalay ti katugangam ti pagnanayda. Awan da tatang dito'y balay, manang. Si katigagarak, Marisa. Ah, Nabayagan nga agan anusak. Nabayagan nga agul ulima ka. apay ka di, manang. Isabdeng mon ti mangis istorya kanya. Numahilig ak nga agporma. Numahilig ak iti alahas. Awanin bibiyang mo dita. Di ka agbalin akong trabida. Ta saan kumat apakibibyangan ti biyag mo. Ay, kwa, manang. Irespeto mo't ati padam atao. No apal man ti makagapo, no apay akas tater aramidam. Gumatang kamot iti alahas mo. Gumatang ka iti sunglass mo. Ken napipintas abadom. Tapno di kakat sumanao. Ay, nawaw. Apay akas na ti panagsasaom kanyak, manang. Wan tadi mo matam mo ti pagluglugaram. Awan amok abasol ko kan ka. Ngamay na, diyakam mo. Talaga siguro akas tano apal tinangruna. Pinagsasawan nakit din ni ipag ko, nanang. Ay kagunggunam Ay, nawaw. Di nakasyan. Apay kumaakasyan ka kat si kamatayan ti bigdaw. Awan nagdumaan nyo iti asawak. Uray ni Ruel. Awan mo bibiyang na. Si kalangarudan tayan ti parikaw. Si kapay laang ti film victim dita. Awan nga min respitum iti padam atao. Isu akas ta ti mapaspasamakan ka. Anya. No siya ti sika, agkid daw ka iti pamakawan iti ipag mo. Ibabam ti pride mo, tanaglawag mo't asika ti ayan ti biddaw. Ay mangibabain ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Nangyagak iti bibingka, manang Estela. Anya? Sore, kadagiti dakas anaaramidak keng ka. Ay nawaw, simingpat ka mat. Anyat naknakan mo? Bidot ko dayjay, manang. Saan ama iparbang ti inaramid ko? Naimbag mo tamom. Saanan ama ulit, manang. Katsapay lakumaat na mapakawan na. Pakawanan ka. Ngam saan ko nga awaten day tabibing ka. Ha, Kabailak ti gumatang no kayat ko ti mangan. Ala, naawanan iba kam. Mabalin mon ti pumanaw. ay, maikawa ak, nanang. Ay nawaw, anya manen adrama day ta si Kamarisa. Napakawan na kano ti ipag ko. Ngam apay nga akas jay. Ti anya, Adayo matirik na kanyak. Saan akas idi ama kiistorya pa'y kanyak. ay katagan anadlaang siguro Amangan nga may no adda maamwam kat istoryaam tumanen. Napakawan na kanungarudan, nanang. Anya kumaita no napakawan na ka. Apay nga rod, akas jepay la ang titrato na kanyak ngay. Saan agaputan napakawan na katimay sa tao, kat agsubli ti sigod alin na nganyaw. Pagyamanam ano napakawan na ka, ngam awan karbengam nga agreklamaw no adayo tiriknanakan ka. Kasta talaga no panagtalek tinadadaol. Anya, Ulitak manan napakawan na kalaang. Ngam saan akayat asawon day ta, nga agsubli ti sigaw alin na nganyaw. Jay kunada nga road, the heart forgives, but the mind never forgets. Ay nawaw! Ay, nawaw! Ay, wanam, ti panagtalak, ti padam atao ken ka. Tanuday takat na dadaal, narigat tun ang maisubli. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ikakmanan ni tatang itabasto na, Agnes, bakit? Ay nawaw, saan mat amasapol nga ibagam kanyak lakay? Tapno ammum, Mangtidak mo tan iti 2,000. Sige laang, saan mat adakas na tumulong ka? Nang runa kat dakkel mat tinaitulong ni tatang, idi agrugurgita pay laang. Agyaman naklauna ita maawatan nak, bakit? Ikamat ni nanang, tapno awan may bagat ti katugangak kanyak amanugang na. Awan pagdanagam no maipapan ken nanang, ta saan mat adimanding dayjay? Ikam latay ti kwarta na, bakit? Saan mat adumaw dawat ni nanang iti kwartaket? Oray groceries ken bagas laang ti ited mo ken kuana, naragsaken dayjay. Ikam iti kwarta. Iti kasta, magatang namit no da kayat na kanon. Amangan no mabain laang amang ibaga. Addaak nanang. Ay nawaw, nagbambanog ka laang nga imay dito'y balay, Agnes, anak ko. Nataktak ka pa'y kide. Inuray mo lata ko maasyak tinapan ije balay, yaw. Awan matkit di trabaho mi ita nanang. Nasaya at angarod no kasta. Anyat umay mo ibaga aya. Nang yagak iti groceries para kada kayo. Ay nawaw, saan pa'y anaibos ti inted nila kay mo iti napalabas a bulan? Uray tapno ada ti istak dito'y balay. Ay agyaman naklauna yanak ko. Dakulan day taatulong yo kanyak. Nang runakit sa anak meten ang makatrabaho. Day talaangan agmulmula di taarubayan ti kabaelak nga aramidan. Maawatan ata bakit kayo matan? Aywan gayam, mangtedak iti kwarta para kada kayo. Ay nawaw, saanan anak ko. Umanayan ta groceries nga inted mo. Awatan nyo kit di nanang. Saanan ko nakmo. Awatan yun kit di. Ni Lucas amanugang yuti nang ibagang ikan kayo iti kwarta. Aya. Ada Agnes anak ko. Agtugaw kayo pa nanang. Awan ni Agnes dito balay. Ada iji pwesto. Ag-inventory ka no. Kasta ka day. No, da na patag nga ibagayo kan kwa na. Mabalin mo't nga itulod kayo ijay. Ada mo't talugan. Saanan, Lucas anak ko. Nang yugak laang itinateng para kada kayo. Fresh kan organic daytaw. Mayat ti timing nyo, nanang. Naibusan di interview hindi na palabas sa lawas. Adun sakit di tinatang amula yo Kaslasan kayo mo't amay ibusan. Adu minulaak itinatnateng ti arubayan. Isumot ti liwliwak kabayatan ti panagdengeg ko iti drama. Ayun gayam, inikanak ni Agnes iti kwarta. Ammom ka day. Ammog ti may papan iti dahil abanag nanang. Kinapudno na, siyak tinang imbaga nga ikan na kayo iti kwarta. Ay na, agyaman aklaunay, Lucas anak ko. Awanan nyaman na nanang. Ay mabit lang, tamang irwarak iti tinapay kan kape. Agkape kayo pa, sakbeng agawid kayo. Day matan ni Manong mo, Lucas. Apay ni Manong tatang? 2,000 lang tinted na kwarta. Ay nawaw, apay ad 2,000 lang. Jakman amaw kan kuana. Amangan mat no sinugsugan day nga Agnes akisayan na titulong nga itid na kada kayo. Dahil tati saan tayo nga amaw. Nalipatan nan saman ada kayo titimulong kadakwada idi awananda. Dahil tangaraw. Jak amaw ka na kuana. Kasa nakalipat damutan iti imasinsura. Saan amay parbang ti kastangar aramiden ni Manong kada kayo, tatang? Di na urayan amapunuan tayo, tamakangag at talaga. Panagkunak at masapula masukatan tilugan tayo, bakit? Anyat kayat mo asawan, Lucas? Gumatang tayo ti baro alugan. Diyan ko madakdakkel tapno adu ti malaon na. Sikaman lakay. Panagkunam ka di kat kabailan ta ti gumatang iti baro.
Tapno siya klamay sa kabaalan tamat siguro. Di bali ata negosyo matipak ausaran na. Masapul nga rod nga agtipid tayo. Italaang matkat di, bakit? Kasaritam nga rod ni uncle mo no anya aklase ti lugan ti maibagay iti negosyo tayo. Mapanak to itayan da, inton madamdama. Un kaya, inton mo ka di ti sweldo na iti tauhan tayo. Nalpasan, idi pa'y kalman lakay. Pasensya kayo, nanang. Pasensya, apay mo't anak ko. Awan pa'y maitad ko akwarta kada kayo ita. Bagas pa'y laang, nanang. Ay nawaw, day talagayam. Uray anya kita jaw, okay lang kanya. Sa anak mo't anapili ka. Agyaman naklaunay nanang. Adda ngamin gatangan mi. Ha, anya tigatangan niyaw. At damutan balay kanlugan niya. Sukatan mi tilugan mi, nanang. Anya, apay asukatan niyaw. Sukatan mi iti dakdakkel tapno ad-ado ti malaon na. Sa bagay mo't kit di saan adakes no gumatang kayo iti baro alukan. Nang roon na pa no para mo't iti negosyo yo. Bagas para kada kayo tatang. Ay nawaw. Day talaang. Anyat kaya ti asawan tatang. Day talaang, titid mau. Hapkaban abagas. Maawatan nyo kumapay lang, tatang. Awan kwartayo aya. Inaldaw mat ngagluklok at ti pwesto yaw. Gumatang kami ngamin itilugan, tatang. Na, adamad jilugan yaw. Sukatan mi ti dakdakkel. Jay ad-ado ti malaon na. No, apay mo't nga may namasapula sukatan nyo pa ilang. Kasta talaga, tatang. Kasapulan mi ngamin ti dakdakkel alugan. Iso paigid na paggastusan nyo nga gasawa. Ay nawaw. Naladaw ka mo tanagawin itaklarais. Nag-overtime kami, tatang. At na ginatang mau asidenta. Adda iti eko bang tatang. Ay nawaw. Nagkapunti half ka ban abagas. Inyag ni Manong mulukas itay Di adaman gayam kwarta yon, tatang. Awan nga raw. Apay nga awan. Kay bagbagayo laang nga imay ni Manong dito'y balay. Bagas laang matintid na. Na, apay abagas laang. Wen tagumatang da kanumot itilugan da. Anya, kinodda mo lugan da. Apay agumatang dapay lang. Jak manamaw ka na gajay nga gasawa. Tapno adda siguro iparamag na. Anya aklase ti kapanunutan dayta. Ay, kamaudyanan na. Nagatang tamatlaangan tilugan akayat talakay. Pagyamanan dati apo, bakit? Tidaan alugan tayo ngay. Anya ti planom ijay lakay. No okay lang kan ka. Itudta ka na tatang. Mausar da nga ta. Sigurado da ita. Kasapulan damot tilugan. Ilakad lang nagiti papeles tapno awan parikot. No, okay lang kan ka Wen, okay lang kanyak. Awan matan mangusar. Itid mon kada tatang. Naimbag lang adda pag-service da. Mabalin matlaang nga usaran ti kapsat mo no kayat na. Tapno saan amarigatan nga ag-commute no adda trabaho na. Dahil tamot tinapanunod ko bakit? Isun ati regalom kadakwada. Sapay la kuma at amaragsakan da. Sigurado ang maragsakan da gijay. Ngamin, ang damotin makuna alugan da. Mano atawan ang nagbalin a driver ni tatang. Ngam saan na alugan ti iman maneho na. Kaano nga rod nga itulod mo? Inton o may alawas Asikaswag pa nagitirumbang ang mailakad. Isuka di da itatilugan niyaw Agnes anak ko. Iso nga agpaiso nanang. Anyat makunayaw. Magustuak ti kulay na anak ko. Nilokas ti nagpili nanang. Nalaing mga rod nga agpili. Ano kasta? Sigut mat nanang. Aywan, jakmut makita nila kay mo. Intulod na tilugan iti ayanda tatang nanang. Lugan. Tisigod alugan mi itid na iti katugangak nanang. Saan nyo matlaang nga amo ti agmaneho no da kayo ti pangtadan mi. Ay talaga saan? Amang ano agbuot lang iti arubayan.
Husto laang no itadyo kadakwada, tapno at da service da. Nakunayo pa'y nanang. Oray second hand kat mayat dayjay. Ado tinagdalanan dayjay alugan nanang. Anyat ko nam, Lucas. Itad mo na italugan ka na kamay. Uwan tatang, ison tirigalok ka na kayo. Ay nawaw, daitad itad mo kanyak nga amam. Ne, apay kastamot ng ti panagsasauyo tatang. Kwa, di yung magustuhan tirigalok ka na kayo? Oh, tulbag tilugan tatang. Awatan nyo. Inisong pala ang dita. Kasla saan kayo mat ma-excited? Di yung kayat nga ipadas. Inton mawaya anak Ada pa yaramidak iti silid kaw. Agkapi ka lang dita no kayat mau. Makamu kamutang agtimpla tabisi Apay ang nakaparada iti paraangan tayo tadaan alugan da manong Lucas, tatang. Itad da kalungarod kanyak. Ay nawaw, talugan adaan ti itadda kada kayo? Win ka naw. Isaw ti regalo na kanyak. Jak amaw ti da kabsat baw. Una yan ni Manong. Dakkel tinaitulong yu kadakwada idi agrugrugi da pay lang iti negosyo da. Ngam itataim masenso da, nakalipat damutan. Naku nampay anak kaw. Tumulong na ngagpaiso ngam tipid mo't titulong nga itid da. Isublik tumot lang na talugan. Wag kumamat ti daan alugan. Isubli may tilugan niya, Lucas. Ay nawaw, apay nga isubli yung kat para kada kayo dahi, jay tatang. Saan may kasapulan ti second hand alugan? Anya? No ikam ni tatang, jay kumamot worth it Saan akas ta adaan? Mapalin pa'y ang mausar dahi ta alugan. Ang amno di yung kayat, alag ta ilakok langan. Wanan Da kailang arudan ti maikan, kasta kayo pa'y lang mo. Naimbag pa ti katugalan. Di mo pagsasawan akasta ni tatang Ibagbagak lang ti pudno. Naimbag di katugang at tawray simple ti itadmikan ko anak at nakaragragsak. Da kayo ngay, masapol anangina kan brand nyo gayam ti kayat yo. Daan nga ro talugan nyo. Kasano ngay, no day tapay kit di ti paka-aksidensyan ni tatang. Oo, kamot Clarice. Aksidente adago saan? Apay nga nyawid mo ti sigod alugan tayo lakay. Makapasar tumot. Ay nawaw, anya ti makapaasar. Datatang kan ti kapsat ko Kumplito mo't atap no maawata. Nagado ti sauna. Apay ka no adaan ti lugan nga itod ta kadakwada. Anya? Iso ngay nalak Mailako latan. At dapay mayat agumatang iti data alugan bakal. Ang mga no agsakit tinakamdakan ka. Anya ko matipagsakit ang tinakam da. Kat di damot kayat ta second hand. Nariridan tupay. Inla ko matgaya man damanong Lucas tilugan da, tatang. Ay nawaw, asinaw tinangilakwan da. Ni Fred akalugaran tayo, tatang. Nukasta, ginatang dagayam da jay. Naimbag man. Nakitak nga rod nga inosar da Fred idi na minsan nga aldaw, tatang. Ang bayam bayam takabsat mau. Aramidan na, no niya ti kayat ng aramidan. Awanan bibiyang ta. Nangatula unay ang tipuruwana. Nadabag ko nga inla ko yu ti sigod alugan nyo kan Fred anak ka. Uwan nanang, inla ko ni Lucas. Ay nawaw, apay nga inla ko yaw. Kunaklakit din no inted na iti katugangam. Naririda ka numot nanang. Anya, Di da kayat ti second hand alugan. ay una yan. Libre lang arudan. Naririda pa ilang. Day tangarod, naragsak pa'y mat nila kay kuan na pan nang itulod ijay balay da di na minsan nga aldaw. Tagayam saan da kayat? Brand new siguro ati kayat da. Nagkapuan ti prutas, bakit? As usual, inyagmanan ni nanang. Naimbag pa'y ti inam. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta. Tamalagip na tayo no kasta nga danateng uno prutas nga apitem na. Kasjay mat ngamin ni nanang, managparabor day jay. Sa pala ko mata saan nga agbaliw ti katugangak.
Talaga nga ugali na tikas jay lakay. Saan pa'y anariri Uray anya ti itagta kat naragsaklat ta. Ammo na tagyaman karagiti grasya amawaawat na. Naragsak ti tumulong no kasta ti dadakkel. Ammo da ngay kan iti importansya ti itadagiti anak da. Basit man wano dakkel. Ginuran sa matan ni Manong Lucas, tatang. Saan matan nga umay dito eh? Sigurado na ita anak ko. Makonsensya ang tatang. Payamaw, lalpas matan. Di mo may sublay tan alpasan. Gimura kat di na matan malagip ti mangtad iti abastuta. Sika pa lang taggasto Sika mo tiyan na kwarta na kadata. Manulaang mat ti susweldwak. Kasta pa'y. Bumawi aktukin ka. Ay, makapasar. No asino pa'y ti addaan. Isuda pa'y tinarigat nga asitgan. Ay una yan ti kastang ugali da. Agbubun tayaw. Saan matan nga agbaliw na ita? Urayin talaga no kaano ang mapakawan data. At damit nga minbasol ta. Ay, nawaw! Di ka agbalin a demanding. Basit man wano dakkel tinaitulong ti anak mo ken ka, di kan agreklamo. Agyaman kakit di, ta tinulungan da ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti ibagam kanyak, lovely. Imawawag ka di dananang kan kamaya? Saan mat? Ay, naimbaglaangan ta saan da ka nga inawagan. Ay nawaw, apay ka di aya. Narigatan, friend. Narigat yan niya. Amangan no maibagam a dancer ti trabaho ta dito'y syudad. Nukas na, saan da nga amo a dancer ka iti may sa abar? Jak imbaga, tanong maamuan da, sigurado asaan nga umanugot dagijay. Anya? No bilang man ta umawag da kang ka, ibagam latan a restaurant ti pagtrab-trabahuan ta. Kandi mo dakdakamaton ti maipapankin ni Abner. O sige, nukas ta ti kayak mo, iso ti aramida. Narigat ti makabaso lang niya. Agsingsingiran ti landlady, lovely. Ay nawaw, binayadam kumapay met a Abner. Kurang mo't nga ti kwartak. Manuti kwartam di taaya. 500 lang. Nayo naman. Apay a 500 laang. Ano sampay lang nga bayadan? Di bale tadamat tibak ng a customer mo iti rabi Iso nga rin na pinalubusan kang agtrabaho iti da di abar, tapno dagastusan ta. Ay, una yan, Abner. Di ka madanagan, tadaraket mi inton bigat. Ibingayan kan tumatlain. Sigurado ka Ay nawaw, kaano ang nagulburak kan kaaya? Itay payad di ka matagtagaray pa o labakay. Ada ka di parikot mau? Kailiw ko ti anak tangag trabaho ijay syudad, dudong lakay. Saan mo't ngaminon nga ag-text? Ang mga nubisay iti trabaho na bakay. Jak to pa'y amaw no anya ti trabaho na ita. Awagam to Aglod ka ta kumustaam. No nalipatan na ti umawag kan ka, di isika ti mga rabi di ti pamuspusan. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Aglodak tuman nga raod. Una, manumot laang tilod.
Ada 20 pesos iti bulsak. Ay saan nun? At dapay nabati a kwarta. Ala, sikati makaamaw bakit. Siguraduam laang ang maawagam ti anak ta. Hello? Kumusta ka dita syudad, lovely anak ko? Apay nga imawag kayo, nanang? Kaya't kala ako mustaan. Nabayag mo't ngamin, adi ka nagparparik na kada kami kantatang mo. Nasaya atakla ang ditoy, nanang. Awan rumbang apagnanagan nyo. Pagtrab-trabahwam ngamin, anak ko. Ay, kwa, nanang. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant dito'y syudad. Apay ka, day? Nasaya at mat no disinti ti trabahom dita. Di mo panggapan ti agtrabaho iti inuman, wan. Wen, amok daytan. Sa baling amin ti inuman numaminsan, anak ko. Wen, saan nga inuman ti pagtrab-trabaho ak kunak lang harutan? Ay, wan gayam. Mabalinaan na pasyaran ka dita. Ay nawaw, saanan nanang? Sayang lang ti pletiyo. Agpakadakon, tagluto ak pa iti kanan may. Asino ti kinasarita may ti cellphone mo? Customer ka di dyan? Saan? Ay nawaw, no sana customer? Asino nga ron? Apaya nabayag ti panagsarita yo. Ni nanang ti imawag. Ninanang mo? Anya ti baganakan ka? Kinumusta anak laang? Sana sinaludsod ti may papan ka data? Saan mat? Nasayaat mat nga ron, no kasta. Di mo nakdakamatan ka nakwa ti may papan iti relasyon ta, way. Talaga asaan? Sa bali ti ugali da nanang kantatangket. Istrikto dalaunay. Ngala, agluto ka nga ron, tanay. Mabisina kon. Adarakit mo itasan ka day. Adda nga ron, bak ng abakit. Di dakkel man ang ti kwartam no kwa. Ay, siyempre, Inawagam ka na, ti anak ta. Nalpasan lakay. Anyat imbaganakan ka ngay. Imanugot ka na, pasyaram iti ayan na. Saan nga rod lakay? Ay, nawaw. Apay ngay. Impilit mo kumaa. Sayang kanumot ti plitay. Ngam na ibaga na kanyak a restaurant kanu ti pagtrab-trabahuan na. Ay, ayaman ak Diyos ka. Nasaya at might no restaurant. At least disintay saan nga inuman. Nakunampay lakay. Man ti disinti nga inuman ita panawan. No agtrabaho ni Lovely iti inuman. Ang mga numasulisog ang mga ramin ilisan ang may parbang. Ay wan nang roon na pa'y numapadasan na jay kunada nga isi manay. Kas jay ti trabaho ni kasinsin Lucy idi ka. Iso ti pagbababawian na nga aging ka ita. Kumusta ngay Maya? Diyan niya. Adda ka numot customer mo abak ng idirabi eh. Ada apay ka di. Manungay ti imbayan na kang ka. Medyo dakal mo Ilibre nakman nga rod. O sige, ilibre ka iti arak inton rabi. Day tati kayat ko kang kakat. Saan ka nga imot? Amom, umapalakan ka. Ay nawaw, ay namot ti apalam ngay. Wun tagalan ti je customer mo. Saan akas kanyak? Kuripot. Anya, Awan pa intid na atip. ano santa taaddalat ta dagiti customer akas na. Kuripot na. Agkapi ka kaday, dudong lakay. Itimplaan ka. Agtagaw ka man pa'y bakit tagsarita ta. Ay nawaw. May papanitian niya lakay. May papaniti anak ta. Apay ni Lovely. Adda ka didakas anapasama kan kwa na. Inuman ka no, mati pagtrab-trabahuan na. Dancer ka no gaya, miti may sa abar. Anya, Day tatimbagat ti kalugaran tayo. At impakita na abidyo kanya, katay na. Sakti mabain, bakit? kunak man no restaurant ti pagtrab-trabahuan na. Nagulbod lakit di day jay. Tangken ulaw at talaga. Ay una yun day taaputot mo.
Kasaritam man no asino day ta akalugaran, ta isuro na ti pagtrab-trabahuan ni Lovely. Masapo na rabi, ta rabi ka no ti trabaho na. Ay oray pa'y, mapantayo lata. Iyawid ta ti anak ta, nga may delikado ti kastangar aramidan na. Adda customer ko inton madamdama, friend. Manan? Wen, panagkunakat nakatsamba ak meten. Sino nga eh? Makitkitam jay foreigner anak kaplo. Ha? Bechay? Wen, friend, iso nga road. Kaslabak ng sika. Kitang ti panagbadbado mo. Sapay la kumaa, tabak na nga agpaiso. Tapno dakkel mat ti mayawid ko. Ay nawa ko. Apay ka di? Dananang kintatang mo, friend. Ha? Anya ti aramiden da dito'y bar? Ala, mapan mo ida kasalita, friend. Ang mga no agiskandalo da dito ba? Nakapakbain. Anyat aramiden nyo dito'y nanang, tatang. Si katirumbang apagsaludsudan may itikasta. Ay niya ter aramidam iti da ito'y abar. Kunam, restaurante pagtrab-trabahwam. Ay nawaw, manula ang tiswildok no agaplayak a dishwasher. Saan adisintay ti trabaho? Nagbalinak lang a praktikal, takasapulak ti kwarta, tatang, nanang. Lukas na matlaan, agawid tayo. Ag sales lady kalatan ijay lugar tayaw. Sa anak nga agawid, nanang, tatang. Kasta ti trabaho kayat ma. Di ka mabutan. Anya ko matipagbutngak, nanang. Daytan tao ti pakaisag makam. Daytoy atrabaho tinang biyag kanyak itilas ud ti mano atawan, tatang. Di ko namkit day, isi mani ti kayat mo. Isi mani ngagpaisaw. Ngum pagpiastaan mo't dagiti lalaki tabagay. No imay kayo dito, tapno ibabaindak, nasaysaya at no pumanaw kay latan. Tapno ibagak kada kayo, adda akon iti husto nga edad. Amok ti aramida. Anya nga rog ti maaramidan ta, no di na kayat ti agawid. Baybayan ta nga runan. Amumot ni Lovely ilakay. Awanan, napadasan nan ti isi manay. Ay, no apay ngamin nga ipilit na ti agtrabaho dito'y syudad. Ti panunutan talatan, katinaramid ta ti kabaalan ta. Ngam isaw ti natangkan ti ulo na. Iso nga awanan maramidan ta bakay. Maasyanak ko na lakay. Ore masyan ka kenkwana. No sana masyan iti bagina, awan lata. Ay, agawid tang aruden ah. Uwanan awan mo't pagturugan ta ditoy. Agtaksita mapanitayan ni Pidaol, da saan mo't mabalin asukunan na ta ditoy. Ang mga nutiliwan na gitipulis. Ano saan tamanan at makilugan iti motor na. Apa yan, Lovely? Ano ka? Agdadagsanak, Abner. Anya? Katsikati amat si Kuko. Ay, di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak. Pudnot ibagbagak. No pudno ngagdadagsin ka, imposible asak ti amatisikog mo. Ay nawaw. Kasta pa'y lang ti ibagam kanya. Amo ta adwa no anya ti trabaho. Anya ta mo kay, ang mga numay sa karag ti customer mo, tinakasikogin ka. No kasta, masikog ka nga ron. One friend. Amo ni Abner. Ilibak na nga rod, friend. Saan na kanong anak ti sikog ko? Nay, kasano ngayon day na? Ay, tsak amo. Magulwanak launa yan. Sino nga iti mga sikasukan ka no saan atakderan ni Abner ti anak yung? Di namat nga rod kayat, friend. Sigurado ka kadi nga iso ti ama ti sikog mo? One friend, sigurado ak. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Abner. Ipakaawat mo kan kwa na, friend. Saan mo't amabalin at ang likudan na ka? Kalpasan ti amin? Maya. Oh, apa yan nagsubli ka? Awanan ni Abner iti pag-abangan mi, friend. Ha? Anyat kaya't masawan?
Pinanawan na kun, friend. Oo na yan. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Jakon makuntak. Awan nga roden ang mga no aglamang matanday ang lalaki. Tulungan na ko, ma, friend. Jak amo ti aramidak. Anya nga tano agawid ka pailaang ijay lugar tayo, friend. Saan kan ang makatrabaho? Taagdadagsan ka matun. Kumusta mat nga tan nilamli ijay syudad? Nabayag matun asaan ang nagparparik na lakay. Ado ti text ko kankwana. Ngam di mat ag-reply. Uray dagiti awag ko. Di na matun sumbatan. Anak talat taday jay bakit? Ngam uray anya ti aramiden ta ket awan met ti ipangag na. Agpatangken mat nga raw. Urayon na siguro ang may sagmak. Sapay la kumatasan ang mapasamak ken kuana ti pagbutbut nganta lakay. Masikog ka kunam. Uwan, nanang. Ayan ti lalaki ang nakasikog ken ka. Awanan, nanang. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Anya ti naramid mo. Nagpasikog ka. Iti pailaeng mo't kasjay a klase ti lalaki. Jak mat nga ron impagarup ang mapasamak ti kastoy, nanang. Pasinaw ti masikaog. Taputot mo, dudong. Anya, Sapay la kumata mapakawanak, tatang. Saan ko anagayatan ti kastoy ang napasamak kanyak? mangibabain ka na unay. Lagawid kang agpaisaw ng parikot matinsangpit mo. Kita saan agapotan nagpasngay kaan, kat agsubli ka manan itibar ang nagtrabahwam. Saanan, nanang? Rumbang laang, ta sigurado ang makaungat ni tatang mo. Maawatan kayo, nanang. Nagado ang mabali na pagtrabahuan dito'y lugar tayo. Day tapay la dancer mo't itibar ti pinilim. Dakkel nga minti sweldo ijay, nanang. Wen aangam kita man tinapasamakan ka. Biyag mo mo't tinadadaal. Anyan tulaangan ti panunutan ti anak mo. Numaamuan na akasta ti trabaho ti inana. Amangan no ibain na kantaw. Ay, di kay madanagan, nanang. Saan ako nga agsubli iti kasdi at trabaho. Agaplayak iti ibagbaga ni tatang, ta isopay ti sweldo. Wen, agtrabaho ka. Tasyak ti mga awer iti anak mo. Mano abulan nga minan ti anak mo, lovely? Innam abulan na isong agtrabaho akon inton umay alawas. Sino nga iti mga awer iti anak mo? Adda ni nanang. Nasaya at ano kasta? Tapno makatrabaho ka. Si Kangay, pagtrabahuam ita. May saak akashir iti may sa grocery store, friend. Saan kan nga agtrabaho iti bar? Jakon kayat ijay, friend. Nakabutbutang. Jak kayat ama pasama kanyak tinapasamakan ka. Jak kayat ama dadail ti biyag ko, gapo iti kamali a desisyon ko. Igatang yu iti bagas, tatang. Awan samat kwartamaon. Agsweldo akto manen, tatang. Sigurado ka Wen, Kahit kumusta man, ti trabaho mo jay talipapa. nasaya at met. Isu na laang ta 350 laang ti sweldo. Ano sama? May mayatan day ta, ngam tagsalsala ka alamo-lamaw, iti sangwanan ti ado at tao. Wen, tatang. Last chance mo retan, di mo padpadasan, tagsubli iti kasya klase ti trabaho. Tano mapasamak day ta. Di mo namnamaan at tulungan ka manayin. Naawatam. Wen, tatang. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Dumngag ka kadagiti dadakkel mo. Di ka agaramid iti banag nga ammom apakadadaelan ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay nawaw. Apay ka day, Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Adda ka no aga pa akaarubada. Masapul amang ibaon ka iti kagawad amang anawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo timapaan. Nagkikinabil da ka day? Agsisinong bat da ka nung arudan. Amang ano inton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ito? Apay atak-takin nakpailang man. No kabaalan da nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan da. Sana masapol nga yawag damin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw, adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit din no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakit mau nga imawag ni Gladys king kuana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam, anyapay lang nga itar aramidam. Agsisinong ba't da kanulang mait nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo na grabe na jay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agampo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga met. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan, nanang. Wan, pinangorda ka no pa'y iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek, nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti mata na ya. Nimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa ka dakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, amangan no naanawam ida takapitan ka nga road. Kunak man no nagsisinong ba't dalang? Iso nga road tinangrugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana sakti ng ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino man ang tipapanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino tipapanam kunak. Gaputawan ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udian nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayon. Agawid ak mo't ladagos.
Sa anak ngagbartag, tamnawan may bagbagayo kanya. Sigurado mo lang ah. Ada ako, nanang. Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid tigayim mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na, nanang. Ay, isumo lagayam ah. Ti anak ko, nanang. Nakaturugan ah. Di ka madanagan, tapinakan ko makiday. Ni Dado ngay, nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngamawan pa'y mo't anagawid. Ay, nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na matirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo't ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day ang tao. Sapay kumaro mo day numabartek. Naimbag abigat yun, nanang. Kasta mo kang kaana anak ko. Si mangpag ka din ni Dado di rabi ay. Saan mo't, nanang? Saan ang nagawid? Diyak amo no sa dino tinagturturugan day ang tao. Ang lalaki di mo day adado. Diyak mo no anya ti adda iti panunot na, nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanan taparikot mo tan ti papa iti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasan na, nanang. Talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day at tao kunak tumot. Nakasambiyag ko, tintanong kalakaman. Kasta ti mayat, Dado. Ay, nawaw. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangibagay tirumbang ang amidag? Ha? Ay na, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya mananday ta Dado. Nagawid ka anabartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madarnan. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulong kan ko na. Itugot yun ni Junior. Awan maramidan ni Kapitan. Kakrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang ko, nagawid anabartek. Anyat maramidak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo Awa mo nga rudenggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan nyo nga anawain. Anawaan nyo pala. Awagan na kaming tulangin, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua pala ang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No, kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kam gayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartek ngamin ti manugang ko kitila man araramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Tagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko kat dangran ni Dadaw. Naimbaglaangan tas ni mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado, nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo, nanang.
Numero matintid na. Anya? Di ko na nakit no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktakan tayo ida? Ay, no. Talagamot da ang kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manan ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mo, Timyong. Ay, kasangsangpet ko lang. Ngam kastamot tum ti pasabat mo bakay. Apay ka day? Anyat arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matiintad mo kunkwana. Wen tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minamo bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraan nyo. No kas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raw, awan ti aramidin nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi kapailaang dita. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wen tasaan kayo mat kano nga ganawa? Anya? Mano a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at takrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsin at tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y tibagbagang. Awanan tagbaliw. Ay nawaw, kasyang nakumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo tikas dyan, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga noan niya tinaramid mo kanyak. Please, bakit? Saanan? Diyak kaya't ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, kapitan. Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana po no na ita. Pasensya kayon, kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Paniknikan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimak? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, hasinaw tinangindanon ka ni Mayor. Di mun amon no asino. Aywan gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat dyan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama? Tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mait ang nagturong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laang met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Ado tayo Nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakametan. Naku nampay Nanang. Narigat nga agpaisaw no agul uli magtayaw. Una,
Nagululimag tayo, ay awan na. Ang mga panunutin na husto tiyar aramidan na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor, tapno mailintag na tikilo nga aramid na. Kat, anya timbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pa. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidom ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matlaang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagada at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan na kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga nakababain ti mabagaan iti takro, timyong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnosan nga agriray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.